Etengezeza focus bayazi ukuthi sizela focus indlela udriver ngayo ngiyazona indlela udriver ngayo wenzani la beze kithi beze kuthi atengeze angiyakutshela mfethu wohlala focusile mfethu beze kithi ene wakusho lapha ngangabona ngisho obaba bentshebe engaka obaba nje ebengaka bazohupha ingane umntana izokhala yena mntana uma ayamhlazi phezulu vele sambe hayi ungabale nje sambe hamba no hamba ngoba phela into yenzeka lapha angithatha shoot i-reality show kanti khona umfana okhona phakathi ngephutha osali owayivele esho angiqala mina ukubona isosha elingafela emsebenzini walo ngoba lo mfana ofanele lo mfana ethi ngicela ngehlise nanga dubula hayi hamba awudubula la hamba bawushayisa so ke kunomqiniso nje njengambe ngangithukile ngangidrive ngithukile nalowo ngitshela umbono phuma udengeza nalowo sho lokhu yabo ngoba sa drive sana besihupha lapha kusuka airport endleleni lapha ezayihamba ikhala kakhulu lapha basha kwezimba pheke manje buka manje mana la sasukla mana la sukla Hezo maskani sebo sisikara police station khona straight phambili mfimi mfethu focus lo muntu police station phambili zokutshela mfethu khululeka hamba nje phakathi kwabantu abiyashutha vele ukuthi ekhona la i-right ngena ngapha isona phika khona masifika silanga nehotela ngasolwandle baze bakhona ukusijema ngithi mina nginikeza nogesi ithi ukuhlabana ngenqindi mana la asuki la mana la asuki la njengamanje mfethu ngithi indawo ngobe kibibhama sani bafethu umuntu omfuna yimi ngangathukile ngangifocusile ngena live page ukuthi ngiyasikelwa nazi izinja mina ngoba uNkulunkulu sihamba namasecurity yabona ndenqo angona umshisi ungakhalo lokhalayo ayikho into ekhalelayo ngifuna unikhombisa nje ukuthi ngilekise kanjani ngoba inaphi usahamba yes yebo kushop balandeli sibathembisile futhi sifuna igcoma thina manje la sifuna ukubona la sifuna igcoma la uzobona igcoma mfethu uzobona igcoma phezulu ngoba la uzobuka lona ngithi ya manje into ekhona event